Dr Ngirente Edouard ni minisitiri w'intebe wa 11 w'u Rwanda. Uyu mwanya yawugiyeho tariki ya 30 Kanama mu mwaka wa 2017 hasimbuye Anastase Murekezi. Dr Edouard Ngirente yavutse tariki ya 22 Gashyantare umwaka w'1973 mu murenge wa Coko, akarere ka Gakenke, mu ntara y'Amajyaruguru. Amashuri abanza yayize ku ishuri ribanza rya Rwahi, naho ayisumbuye ayakomereza mu rwunge rw'amashuri rwa Dorasare mu cyahoze ari Byumba. Yakomereje muri kaminuza y'u Rwanda aho yize ubukungu, akaba kandi ari umwe mu banyeshuri b'iyi kaminuza ba mbere nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ubunararibonye bwa Dr Edouard Ngirente no kuba ari inzobere mu bukungu byamuhesheje kuba umujyanama w'umuyobozi mukuru wa Banki y'Isi kuva mu mwaka wa 2014. Yanabaye umujyanama mu by'ubukungu mu buyobozi bukuru bwa Banki y'Isi uhagarariye ibihugu 22 ku isi harimo n'u Rwanda. Nyuma yo kurangiza kaminuza, Dr Ngirente yigishije mu ishami ry'ubuhinzi mu cyari kaminuza nkuru y'u Rwanda, akaba yari n'umuyobozi muri kaminuza mu mushinga wari ushinzwe kugenzura ibijyanye n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Dr Edouard Ngirente afite impamyabumenyi y'ikirenga mu ibarurishamibare n'imari yakuye muri Université Catholique de Louvain mu Bubiligi. Mu nama y'abaminisitiri yateranye kuwa 27 Ukwakira mu mwaka wa 2009, Dr Edouard Ngirente yagizwe umuyobozi ushinzwe igenamigambi muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Minecofin. Nyuma za kuzamurwa mu ntera agirwa umujyanama mu by'ubukungu muri iyo minisiteri. Nyuma y'umwaka aza gusaba ko yahagarika akazi mu gihe kitazwi. Kuwa 30 Werurwe 2011 inama y'abaminisitiri yemereye Dr Edouard Ngirente guhagarika akazi mu gihe kitazwi, ari nabwo yaje gutangira akazi muri Banki y'Isi. Mbere y'uko agaruka mu Rwanda kuba minisitiri w'intebe, Dr Edouard Ngirente yari asanzwe aba muri Colombia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo Dr Edouard Ngirente yamaraga kurahirira inshingano ze nka minisitiri w'intebe w'u Rwanda tariki ya 30 Kanama 2017, icyo gihe Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yamushimiye ko yaremeye gukorera igihugu cye. Nabonye umwanya wo kuganira nawe bihagije mbere yuko ibi byose biba, ariko nyuma yo kwemera gukora iyo mirimo twumvikanye ko iyo mirimo iremeye, ariko nta n'ukwiye gukangana. Ariko nasanze yiteguye abyumva, ubu igisigaye ni ukubishyira mu bikorwa. Dr Edouard Ngirente arubatse, akaba afite umugore n'abana 2.